Tlutute in zabayan si Bayvek kule. Kuninga mo chin chu video thar kar post lo wangfanga kare video wangfanga. Masya video thar nen karon kilfele theita e. Tun chum chu private lam thleng puar request tunga mai tun la chalai jinga mi in an soi pe le an bai pui ve Selina le Hailey te in kar chung chang pe ka karon soi ve do na. Mi chen khat chuan in lo ne to jok mai theya masya she chang cha le request tu hi an tam ve chin si a. Karon bo zui ve le ni e. In lo ngai thavele sham don nya. Kung saan hi somni pathum January 30 khanin Selena Gomez thalak shang chu theder sakani a. Paparazzi habina tui cheng lai thla an lak sakte chu internet khobela an theder saka. Masi apon lam landan le apia na wang chuanin internet lama Selena chu piam thu thonan tak man zui anita a. Sap habin body shaming anti chu athleng tani. Selena chu athau tak ema wangin le tun ma angkha aphak to lo lutuka wangin an troll na sahle a. Selna adong na sahle ni. Chuan chum hinu deuh laka January ni kwa khan Hailey Bieber chuanin TikTok video tharon post ve in chu a video a chuanin a thian pani Justin Sky le Kendall Jenner te antel nge a audio pakhat lip sinin a phu chu ka tilo masya pathian hunra thi adikani ti audio chu anron lip sina chu a video ron post le an audio ron man rekhe chu Selena ti channa ni nge yangain Selena fans ru atina ta hleni. Paparazzi habin Selena thalak an tlang zar ta ka wanga Selena in body shaming ato na sadzwal lai tak alo ni ve box sinen chu wangin an borak chu aronin nang chhodun ta a ti chuan borak chu a so sang chhole ta a ti chuan Hailey chuanin a TikTok video chu a delete ta nge a Kendall po in sel a hlo zui hle ni kha mase Hailey chu ronin soi fya ngadin hetiang thila hianin comment ka pengai lem lo mase chan ho in kom himna ani a chu ta chuanin TikTok video kan siam ve mai chawani in ti hlimna mai ani a mimal takami vati channa ani lo ti aron soyani ti chuan chuan video awanga buaina te chu are don chawa thom dang aron omle ngala chumi chuma chuanin Kendall Jenner tel to lovin anaw Kylie Jenner atel ve te thunga February ni somni pani khan Selena chuanin a TikTok lama video thar postin amit mul chu alaminate na satma ma thu aron soya accidentally ti thumal chu aron mangtel bokani chu a video chu internet lama thedar ani hnu de uloka Kylie chuanin na Instagram story a chuanin Hailey nen anin FaceTime na screenshot churon posin an mitmul ve chu aron focasa he hi thil thleng palem ni ti chu aron zeptelani Kylie Jenner thuron zetelle athumai ron man khel chuanin Selenators many to olovin atua te fans mani lemlo ma se an chanchin lo cheve thin te hopo a kheitel ta zok maya an mitmul ve aron focus care boxinen chu wangin Selena andeu so na ani ti in bully ani hei hi chu anon ti vetani Kylie thil post le athu je tel awang zonin ama Kylie chawni to lovin Hailey Bieber po in huat a hlo tel pha le ta a bully anga akal mia wangin mitmul wang mai thil in chan mani se an lo la thu tak le a in bully na hi an ho em maya an du lo hle chu wangin Kylie le Hailey te chu Instagram achangin an unfollow han supa Nikha chung lekin anwai chuang followers an hlovani India sona le in mu sit na lampang hi an support lo zia lantirnan Kylie le Hailey te chu an unfollow hloma Selena chu unfollow ta zo kani Nikha chung lekin a million khat chuangin Selena chu unfollow tharbok mase Kylie le Hailey te khan Selena khan lo ti chan tak takem ni nge niya ngai bel the tu thil hi alo thleng fu palve mai zo pidik chu enga po chu lo ni se Kylie le Hailey te chuanin huat an hlo tho to a Kylie chuanin Selena anti chan lo thu le a TikTok video po chu ala mu lo thu le amit mul lampang po chu alo shat pi lem lo thu aron soya ma se chu aron in soifan na chuanin boruak ati dai 11 acha nu Hailey chuanin troll a hlo zwal na sat pha TikToker hawin video sang alo siam pha be boka Kylie ai mai in Hailey bokin be ato na sat pha le ta bokani Makeup artist lar tak pakhat Jeffree Star page chuanin Hailey Bieber product already chu lein Selena chunga athil ti zongzong tele adel so dan zongzong te awanga alama atran lo zia le bully hi adu lo zia lantirnan ready product ale chu dasbina up live video chu TikTok lama aron post nge a team Selena ani thu aron soitel bokani tin Hailey Bieber in Selena a copy na chungchang velte po la an lo siap chuak le man to boka release ani to nge a alhaming po always be a fan ti ani a chu la po chu a viral zui ngal bokani
Yenaram shang TikToker chen khatin Hailey le Selena te buaina chu nui za thla kang zong te po in video an lo siam thar ve pha hloma a hlibomang zong te po in an lo siam ve na sa ni ti chuan February somni pali khan Selena chu ron live in social media changa chol alak ri don thuaron soya in internet khovela achung chang le Hailey chung changa buaina om neu neu te chung yang nan takaron soi si lovin ron beng dai chu atum ve a kumsom thum kani to het yang thil vela boy tur chuan ka upato ti in soya tin Selena chuan a fans te le a followers e bula chuanin midang chunga that chwa turin le meril ro sel na ngong thei tur zonga thil soi lo turin le thil ti lo turin acha anona angen non le bokani ma se khovel pumwa bang zong po me selar berpol le fans nga berpol alo ni ve boka Selena hianin a fans te zong zong hi athunun vek seng big lo ti achiang hle a chan chu ovaitam tak a fans te bula that chwa turin nge chin ma se Hailey Bieber hi beitok pol an lo la omreng thawa tuna tak phei chuanin internet khovela me chebe iron na sat pol an to mai theni apasalero ina thlawang hi aron ho ngai lem lova soi aron ne ngai lem lo ngoi achu thlat mai ani chuwang tak chuanin Justin Bieber po hianin sel tu anga chhoda a tuna an buaina phei hi chuanin ama hi buaina berzok ani ami pa berzok hi buaina chu ani an ti ta ni chutia an fans te ve ve anin hian loi lai chuanin nizan mai khanin Selena chuani Instagram story a Hailey na ron biak thule vona na tak tak te adon thu te tha vona hial adon thu te a shil thu aron soya Selena chuanin Hailey nen mi man takin anin kara eng boy na ma omlo ani ti lan kirnan Hailey chu a Instagram lama a follow nge ani tin Hailey Bieber po in a story lama chuanin tun laia an boruak vel chungchang chu soi dunin Selena nen po an lo in bebereng to ti a soya in ami in an be in atele an po chana song song te chu thil shia dik lo wang le nga ibel dik lo wang mai mai ani thurun sayin social media thil post hi pim khor alo nga izia le tumreng wang po nimya silovin thil tam takhi alo thleng poi the ni ti a shia chian pha thu te in ama nge po a thil post tura a pim khor to tur thu te aron soitel bokani tin ama po in Selena chu a follow back to bok Alandan chuanin an pahnih in kar hi chu engtik lai po in alo thachok thin ani hmela an pahnih hian an lo boy lem lo ani hmel ma se enge monga ibel thei tur ang chi thil hi alo thleng ve reng thin bok si a chu tak mai chuanin drama a siam chhuaka drama chuanin fans pahnih in kara in rem lo na ron siam chhuaka in hialna na men lo chu aron chhuak non ta zel mai ni tuna po hian an pahnih in kara hianin buaina omlovani ti lan tirnan in follow ve ve to ma se an Instagram story aron in soifia sakton ve ve ma se an fans ve ve ro in la felder ti in an la pu zui ve ve thungani an pahnih in ron tang chwa ve ve chin ma se an fans ro in rem zai an la rel ve thelo ani mel tin tuna tak phei zonin Justin hian in sel na adong na sa to a anupuin tha avo na hial adong na sa to chung po in voi khate ma anupui thlawang ha zonga aron la chi chuak ve reng reng lo mai hi shia thiam har antini mani nupui te meu heti khopa internet a troll ron soichian beron le avoron a to lai mek po in apasal ber Justin ro alang ring mai si a Justin ber hi buaina jok chu alo ni anti phata ni chante wa ngai ve dan le Hailey le Selena te in karbi ka neutral tak han ngai to hianin buaina chu Hailey le Selena te ni lovin Justin Bieber berzok hi ani in TM Justin Bieber zok hi an buaina re fel hlei thelo chan le vo in ni thleng maya Hailey Bieberin nui so le deu so kwat le beiron ato pha na chan ani in TM level sustain awang ani ti pol te inom chhowe tran to m comment section lama te in langai dan te in lo nu cha ve le don ya ole the to te in sa fai chunga lom thu ko se